Praise the Lord. Hai no hai tini belai siap kaham, de belai opportunity kaham seng manuka, tini wahai no seng kai tu ni kok bai kuplong lai dai. Tini kai tu belai kaham, min khairuk ma pai flaya bin hamzak ma pai flaya. Hallelujah. Maybe network rock slow ungna, horang rock clear ring jafanang mano, network isa slow ngitong tini. Kokri fadi ingke sang tomun nai tong hongke kai tu ni kok bai kuplong sang englayan tini te ang koi nai norok jo tong gana bible nadi te notepad nadi sang kai tu ni kok bai ke kuplong englai nai amen tini sang serang lai nai Jisu Khristo no tui sang te ko thokke tang sang tini serang lai nai te saiman lai nai hallelujah praise the Lord tang hin male jeng Jisu Khristo no tomuno kaham ke sisu gyang ke saiman chu gyang ke te ko bunrok bebang magnang ni thangbayu ang tini musung mani at the great tribulation as a 7 years sufferings no ti share klayan hanai pero asum sa ko ba kawan sunga phakya baksa tawfan to Jisu no kaham ke saiman yako tomung no tabuk tribulation no ti shakang ke tamdan hai ngi thangana abuni bagai phadi te Jisu no se kaham ke silayana hallelujah praise the Lord no wak khorang rakhna ondu yang khunjuta kandi kai tuni ko se khunju kandi hallelujah kami ba yang kabang khorang phayo so please concentrate de kai tuni ko amen hake nang ang busuk sisu ka Jisu Kristo no prosno budo kotor ke obose nang busuk saiman ka Jisu Kristo no Jisu sabo nini bagai sabo ani bagai sabo hallelujah sung obono clear ang thai te saiman suk thai phadi obono sung tini serang layana Isaiah chapter 9 verse 6 tam sejak tong Isaiah chapter 9 verse 6 sorry Isaiah chapter 9 verse 6 kok brok je tong nai rok help klaidi te ku bonok bahai no nogui manthang Isaiah chapter 9 verse 6 tam sejak tong Isaiah chapter 9 verse 6 hallelujah Isaiah chapter 9 verse 6 Isaiah chapter 9 verse 6 tam sejak tong for a child is born to us a son is given to us the government will rest on his shoulders and he will call wonderful counselor mighty God everlasting father and prince of peace in his own hallelujah Isaiah wo Jisu Kristo no tam sejak male charai khorok sa asai nai chini langmao hakaba o prithibi wo tai the government will rest on his shoulders on so chini bagai charai khorok sa asai kha jungno chala bsa khorok sa rajaka ei bini bangra sakao no ha naikol phangni barja rajaknai ni so hallelujah so sungoro busuk clear nai di o sungsani authority ab sabni bangra sakao Jisu Kristo ni bangra sakao hake bini mung ngnai wanama singsa ni so kogbiti ranai sa ni so piaba english sungnogo wonderful counselor ni so counselor mane sung tamni sanai comfort khlai nai hakaba kaham ke phrangi mannai abahai wanama singsa kogbiti ranai sa abahai ke kokbo sijak phanganang kaitor mol brum brum ni afa khaksang ni bugra hallelujah so o zorawo te bebak zorawo chini langmawo jung obono clear ang thai Jisu Kristo chini bagai sabo poila kok diari rejak mawo se hakaba Isaiah kok diari mo bobishot bani sajak mo se Jisu asaya khapro afroni advance sajak Jisu Kristo sabo male o sangsarni jo to barza sabni sakao klaine male Jisu Kristo ni sakao se means Kraisa kok bai sana thangke Jisu Kristo malik chini bagai amen comfort donai
phrengi manai kaham abo sabo mala Jisu Khristo se phangrang kai tor ni sa mol brum ni afa ni sa khaksang ni bugra ni sa khaksang mani se bugra sabo mala bo Jisu Khristo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Belai keno hambai norok jotono belai kena kharoi te musung sugoi kaitoni kokni bagai khiringi tonglai mani bagai. Hallelujah. Just time to time tini life of phaimene reason ke weather waswati phayo wasa tamungo obahayengai leri thangka kokri phiaba saimandi tini kaitor sono belai ke hamjago sing sabono tui sirangi tonglai je Jisu no sing Subrai hini gosika o Jisu ni kokno sing sirangi tonglai. Tangmala sengsani kabang ma gyan ni thani koplong mano ba Jisu no tui ni simani abuni slai kabang ngna nangnai haike se ni life buni slai juda angnai ni langma buni slai juda angnai. Amen. So Jisu Khristo sabo klai saka saimandi o sengsar no bangra saka rojoi tonnai. Hallelujah. Jisu Khristo sabo kok biti renai sa wanama singsa sabo khaksang ni bugra Malik Babu. Hallelujah. Clear ang kablana. So aboni bagi no seng omrok no clear ang thai te saiman thai omrok khanaya ba haya seng khanao but homoni no seng muito khlaina nangnai te obonomang seng sisukna nangnai te saiman sukna nangnai Jisu Khristo sabochini life. Hallelujah. Mark 1 verse 27. Mark 1 verse 27. Pada seng joton kulok layan. Mark Gospel Mark 1:27 27 tam sujak tong. Hallelujah, praise the Lord. Tang male yalam bag ni ko ka obahai or proof haka ba kai to ni love letter ni mano haka ba chin life ni bagai manual book ni mano. So obo or kri mani mung sapan kri. So aboni bagai no sang kaham ke khunjuk ko krik khnatai te kaisomai sing pori thai. So Mark ni ek ni 27 tam sujak tong. Pada sing joton kulok layane. Mark ek ni 27. Hallelujah. Aba ke sujak tong Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." Hanisau. Okay, Mark ek ni 27. 27. Mark 1 verse 27. Oh, 17 sepori dong. 27. Hallelujah. Nanti tam sejak tong ro. Okay, kok brok by rozak tong English sepori grana. They began to discuss what had happened. What sort of new teaching is this? They asked exactly. It has such authority, even evil spirit obey his orders. Tang himala seng omuni saka drobo naike seng nogo Jesus and companions went to the town of Capernaum. Jisu te bini sagri ro Capernaum thanglai mani. When the Sabbath they came, he went into the synagogue and began to teach. Te synagogue mani church akabazara nok kathar ar thangi bo Jisu Christ thangi phrangiyo. The people were amazed at his teaching, for he taught with a real authority, quite unlike the teachers of religion law. So suddenly a man in the synagogue who was possessed by an evil spirit began shouting, "Why are you interfering with us, Jesus of Nazareth?" Aba hake Jisu Christ kaplai ke kaitoni kok share klai tongmani zorawo tamungka male fola hamia habza koroksa borok jiri khok paikani sao tang jiri khok paikya zora engye sini nang tang kebeng phai o Jisu tani jiri khok paikya norok verse 23 onai suddenly a man ni sao 23 ekni teisho tam sijakong Mark chapter 1 verse 23 suddenly a man in the synagogue who was opposed by an evil spirit began shouting ni sao fola hamia be kobol jak as a borok asum sacrifice jiri khok pai kya nisau Jisu ni thini pai. Why are you interfering with us,
Tangi nung sung bai oba haike tam nai ne kebeng i tong pai. Have you come to destroy us? Nung batam sung no sokomori pai sina hin de pai mani klai kya. Oba haike question sung ka aze phola hamya. I know who you are. They a phola hamya tam ni saka Jisu no ang siniu nung sabo ni saka. The Holy One of God kaitu ni akathar kuk borok nung ni saka bo. Jesus cut him short ni so. Jisu Khristo bini akogno muthag roi tam sa be quiet nilarang di ni saka. Aga siring di. Come out of the man. Ongkori paja borok ni aroni. He ordered at that the evil spirit screamed ni sa aproka kli braka ni sa phola hamya. Throw the man into the convulsions and then came out of him ni sa. The afrong keno tamnai kli brawi a Jisu ni khorona khana ongkori paja ni sa. The yagulo tamangka amazement ni so verse 27 no te aro tongle ro to no wana ma singsang engjaka te pa bo ma hai mo bo hai borok hunglai yar je khanai tonglai ro it has such authority bo belai phan ganang authority ganang sibla even evil spirit obey his order phola hai mesru bin kok mak nau hanai salai kya ni so hallelujah kok brogo 23 wo 24 okay lai hambai pitu no afro motai hamya kobolza koroksa athum noga habui hai hnei sir khokka ani sa tam sir khokka o Nazareth ni Jisu nung sung bai tam nangjak nung sungno sokomona da phai nung sabo ang sawi mano nung kai to ni aroni borok kathar Jisu am motai no hai hnei dam rokha ni sa siring sa angdi o borok bising ni ongkhori phaidi hake am motai a borok no lengroi sotono siri khokka hake bini aroni hake bini bisingni ongkhori phaike anisa hallelujah tini abuni bagai nang o session no nawo kabang topic no tising srungi manlayo elam bakni but kubi kuk kok khungka obse o phola hamya sa Jisu Khristo no siniwo bokai tonaroni borok kathar kok nei hake phola hamya sa Jisu na aske siniwo hungke nang angkai to nukuni borok rok Jisu no sung busuk jora sinika sung busuk jora clear Jisu no toi busuk jora sung tamnai saiman sukha obose question haka prashna budok kotor hangke hallelujah praise the Lord sung Christian hanai gosilai kalai sake mano hakaba tamna ang siu ang rengone sung kalai sake phonogui manlayo but kubui kuk nangmani o kaitoni hawo hangke tamamla nung Jisu Khristo no busuk jora sinika bahaike sini tei bini phanno nung busuk jora depend khlai abose hallelujah a phola haime Jisu no sinika girijaka jora sangyako borok saimano jorang kage borok honni kondoro maklai nai phola hamya rok piaba jorang ye sirin Jisu no nukha tei nugui wana ma singsang jaka jora sangyako o Subrai nung bahaike sangno kebengi tongphakya te kisapono sangno chini musungri tongla ra gradi obhai wansuk mungtui a phola hamya Jisu no samani pia bilai ena pena kokno tei bok khna tokjak sina Jisu tam saka siring sangri ongkhordik oborongni aroni siri khogoi ongkhori ma thangkani sa hage sang tam nukha chini Jisu ungkha o je demons phola hamya sitra aboni slai onek position kusuko top position of phan ganangko hallelujah praise the Lord sangor sarai ke nukha Jisu ni phan khuk tase sau siring sangdi ongkhordi tamukha makhanaka aboni bagino Jesus has authority over demons sangkalai se kogoi sana thangke Jisu ni thani phan tongo bo bebag o je phola hamya rokni sakawo hallelujah praise the Lord so sarai da amen aga o Jisu so tabuk nini bisingo tongo o Jisu so tabuk ani bisingo tongo aga chini phan bobo hayengna a phola hamya koboljak koborongi tangnai nang tomungno Jisu Christian mungbaike nilarangdi ongkhordi hini sake a je phola hamya tabuke kokhna glak diba makhna na jabo ubo sirik makhoknai te ongkhori ma thangnai tamale Jisu Christo sungsar tongpro obhani khlayo tabuk o sungsaro Jisu Christo tongo bahaike nini ani bisingtui through Holy Spirit Jisu Christo pholani bisingtui yes chini bisingo tongo
as a authority jisun thani tongmani sungsaro tongpro abni silapan kabang authority tabuk chini thani on nini ani bisingo tongo hamyanon ko sungtam khlaine ongkhorde kini damrok nai thangni manno tekise tongra dita do tomono joli onke tekise tongra sal saltam aba haya right now ongkhorde out in the name of Jesus bo mang khornai hallelujah busi tongna ble hage sung duita point manka point kabang ma Jisu Khristo tu sirangjaknai Bible ganangai Jisu Khristo ni kok mangse amen so first point sung tam noka Jisu Khristo angka all powerful mane sungsar no se bangra sakar rujui toni manager abahai phan ganang sini Jisu Khristo second point sung tam noka male authority over demons bini phan je authority abo tam nai one of singsa siring sang de ongkhor de maboi ma ongkhor afan tab nini ani bisingo tong bahai ke Jisu Khristo ni bisingte hallelujah busi tong na blana so te khoroksano buzina rodi share khlai de nin takok songno borok bahani buzi thang borok bo saiman thang Jisu Khristo sabo bo bahai ke tong bo bangra sakos tamo osungsana rojui toni manaisa hallelujah praise the Lord te phala hamia phala sitra demon spirit dogno thaisa kok baino out thinken ongkhori ma thango so abahai phan gana hallelujah so fading ke next sangnai len Luke 1:35 Luke 1 ni 35 tam sijak tong 1 ni 35 Luke 1:35 hallelujah sungnogo the angel reply ni sao ajaga Mary by conversation ngi tongma jaro the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you so that a baby to be born will be holy and he will call the Son of God ni sao so Jisu Christ sabo sung kaham ke saiman thai srai srayeng thai bo ungkha kaitoni songdari sajla swari hai hini saka fola kathar nono kobol phayane hake kaitor kotoni phan nono kobol phayane abuni bagai achrai kathar bo kaitoni sajla hamjagana so Jisu Christ sabo kaitoni songdari sajla kathar kok kaham kok hallelujah praise the Lord so kaitori oje planning belai kheno chini langmao atamnai kaham ungsuka baiken male jeng basijak norjak sengsaro sakni musung tui tongai lata padangai thimung phasingo yapri selai tongmani kaitor bai halok salsini salai belai kheno lata padangai tonglai mani abahai joraono kaitor sono bosak khlainani bagai bini songdari sajlana rakha hallelujah Jisu Christ sengsara asai phaikya nini ani bagai asum sokno rojoi thikya te kaplaingai thangi basa pika to a kaplai Jisu no je bakhabai poito khlai bokok bai Subrai hini gosinai rokno kaitor tam khlai kya male bini sajla khlai kya nisau khorosok norok naidi John chapter 1 verse 12 tam sujak tong John 1 ni 12 tam sujak tong hallelujah belai khana ang khatuteng ma tongo a Bible verse no porike John 1 ni 12 hallelujah but to all who believed him and accept him he gave the right to become children of God nisam no krugdi nognai ayang dosotam sekto he came into a very world he created but the world didn't recognize him nisam phaimani ke bosung sani joto borok ni bagino doso Piaba ab wal ni borok sungsani borok su sinlian so he came to his own people bini borok ni bagai bo phaimani and even they reject him himself hallelujah tamukhe bono poito khlai yasak sognai rok bini mungno poito khlaine rok no kaito bini busa angra kha ani so hallelujah piaba o sungsani borok ni bagai phaimani but borok bono sinilian so even bini nukhung kaito nukhung ni borok ke Jews rok jago a borok sudu se Jisu no sini manli amangi to kurso kanta bule buthalai ble tomo sini ke to amai klaigila kamu
Hallelujah. So sung clear ang thai tabuk. Jeng maning ka bebak no paibe kya but a solution kaise tam klangza ka male a solution ko obono. Jisu Khristo no je tam nai tabuk poito khlainer believe him himself and accept him himself. Yagulo tam nai he gave the right to become children of God himself. Nung jefro poito khlai sugu receive khlayo afro nung sabo ang male kaitoni nukungni borok kaitoni bosa ngi tango. Hallelujah, praise the Lord. Ang kaisa simple example one. Owa ani Bible. O Bible no ang tomong no gift rakang ke. Nang nini klainan bagi tamong na nangnay nang yasak na nangnay. Yasak zara nini nukung o Bible sogay gelak. Tin nini bo ang gelak. Koros no jefro gift ro nang i-receive klainan nang okay, thank you. Hallelujah. Same oba hay no kaito sungno Jesus Christ tambagay kaisa gift. Tambagay bini nukuni borok klanya ni bagay te bini busak klanya ni bagay nung tomo no bisas klay kya angke yes ang all the gift no bisas klayo abuni bagay ang receive klay kya ang tabuk kay to ni busangka klay sase bukha bay ke nung poito klay te jisu no receive klay ni so receive. Hallelujah. Abun bagay no Romans chapter 10 verse 9 ten srai sejak tongo bukhok bay ke jeng receive klanya no yasak na nang subrai hining ko sina nango. Amen. Just kalai sake kaham ke saiman de Jesus Christ tam bagi paikya. Seng nuka Jesus Christ o sengsani joto pannot li paikya o sengsaro. Te bobosu pan ganang seng nuka tasing ni verse pola haimya sosa out tengge ongkorima tango. Hallelujah. Te seng no nuka te kaisa verse tamo Jesus Christ engka kaitoni songdari sajla. Hallelujah. Busa hanjak nai sabamane Jisu Khristo simise piba Adam bo to kaitone nukuni boro kaitone busa hanjak itong mani but bini kok khnayani bagi kaitone kok khnayan bagi a busani position bo tamnai harri khibu ka hai ka loss hangjaka kamai thangjaka a kamate sangsara asuk ke sangkaitor bai chalka asuk hasal chaljak no haini hai manju phainani bagi baithang Jisu Khristo phaiga. Hallelujah. Ge tabuk haini hai nukuni boro kaitone nukuni borok na bagi tamo lama kaisa no Jesus Christ no bukhabai poitu khlainani te bokuk bai Subrai nei goshinani obono lama. Hallelujah. Nung tomono bukhabai poitu khlai Jesus no receive khlai kya hangke nung tamongka kaitoni nukuni borok angka. Hallelujah. Praise the Lord. Nung tabuk right now nung tomono receive khlainya musungke khlai sase bukhabai poitu khlai Jesus Christ no kebon is forcefully bai kebai dagi ma baya just believe khaji Jesus Christ sabo saiman sidi. Hallelujah. Te sadi Jisu nangani Subrai sini sadi. Amen. Nangkai to nukni borok se. Hallelujah. Praise the Lord. Aga seng nuka o jaga bahai ke seng kai to nukni borok kai to ni busa. Hallelujah. Jisu Kristo simise kai to ni songdari sajlang man taw au Jisu Kristo no bisas khlai yasak mani bai seng taw kai to ni nukni borok a Jisu Kristo ne a position no sung bahanyo yasaki man piro. Hallelujah. Praise the Lord. Fading keseng John 1:1 ni thajing je porimanin seng thanglai pirane ekni simi ketam sijak no abno seng nailai ane. Hallelujah. John 1:1 ni simi arte bukhna tok abno sebara tamnai sarai kok tekre. In the beginning the world already existed ni so the word in the beginning the word already existed. The word was with God and the word was God himself. Ya phangano sing salai Jisu Kristo merine ogo asai phayu. Puila ke biang thangi tongisila ni kebang question claimam blana. Agi ni jora ke biko Jisu Kristo busa hne kaitor phonongmani krebla tang atomsa bo biang songdari sajra ni rohor. Oba hene ro question phaimano. But saimandi in the beginning ya phangono sabutong word tongo kok tongo hnisau. Akok kaitor bai tongo te akok no kaitor hnisau. Nadi sing saimono salengdi ni bukuk bai sau. Ama hakina saleng khani sau. Bofang wa phang ni kaitor bukuk bai saka bofang wa phang ka. Hallelujah. Teitamo bukuk bai ong bebak sana bai ko sengsani. So aji kok abu sabo bai thang Jisu Kristo se. Oro sarai sijak tongo. In the beginning, the word already existed. Tongo okok, te akok sabai tong kaitor bai tong nisau. Te akok no
kaitor nei oro srai ke seno punuka. He existed in beginning with God. God created everything through him himself. Sengsar sabuni bising di sanamjak Jisu Khristo ni bising di sanamjak. Srai ke nai jenrok verse 3 wo John chapter 1 verse 3. God created everything through him. O sengsar sanamjak ni sabuni bising ti Jisu Khristo ni bising ti se. And nothing was created except through him himself. Hallelujah. Bono sengoro srai ke nobo. The world gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone himself. Hallelujah. Kokro korse share klai redi hake seng poriman layana ani yago tini kokro Bible kre. Hallelujah. So oro busuk jara srai ke seng nuk khanai di. Jisu Kristo ya phangni simina tongo. Sabai tong kaitor bai tongo. Bahai ke kok angai. Hallelujah. Akok kaitor bai tongo. Akok no kaitor himself. Hallelujah. Jisu Kristo no omo okok nising baga saiman. Chodo na ji verse 14 no. So the word become human nisaw. Ok no bosak ngi phaikia nisaw and made his home among us nisaw. They bini nok sini bisong klai pekia nisaw. He was full of unfailing love and faithfulness nisaw. And we have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son nisaw. Hallelujah. Nara kok brok pore nerok. Please share clarity comment section hai kete kubon tong nerok nukten. Hallelujah. Tam serai nai di. Akok je Jisu Kristo aboni serai mari seng verse 14 of chodo seng nogo. Hallelujah. Word become human nisaw. Kok mang ngai sini bisingo tong phai kya nisaw. Sabu tabo gawo. Mang ngai tong phai ne. Jisu Kristo ni kok sai tong. Hage seng bini seng sasa nok khani so. Yes, Jisu Kristo bini the whole life of bini seng sasa no bo phunungi klangka. Even seng no bahanyo thui thangi basa ma ba ke seng sasa klai klangka. Abo khairok ma bai kubui bai kuplok ni sa. Hallelujah. Tomun bo sunu khairok ya ke ar kubui kri hingke tini jin asuk kaham ke tamnai hamari genang ke kuplong ke tongai mangla khamo. Hallelujah. Bo phani songdari sajla hanai bo asung sasa na man khani sa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, omahai ozorawo oje kogrong lo seng buzimani yaglo chin tong thokmung double engthai. Bunislai juda kok engthai kaham kok engthai. Hallelujah. Tangi mela nai di jeng bo position tongmani. Kaito be chaljak tongmani haksalma tongmani. Kono lama kere kaito ro phainani abahai lama lomo kamai thangjaka seng abahai jorau Jisu Kristo lama engai phaikya. Tenini ani bagai jotono bini bangra saka rojoinaka a kostono a tektono a thimungno sumsokno bebak bini saka rojoinaka te nang ang thinya tongmani jagawo bo thikya bo thimani bai tamungka kaitor belai khusingka sumsok grikha sumsok pairi rejakmani bagai amagi sing tabuk sumsok grikha because of Jesus Jisu Kristo ni jare hamya bipring sapon grikha sing tabuk tamungka kaitoni akaham kok nukuni borok ungka. Hallelujah. Praise the Lord. Bonoseng bekha baike puito klaima bai boko baike subrai ni gosima bai. Amen. Hage Jisu Kristo sabo bo soi kaitoni songdari sajla. Sabo nono ano haina hai halok snamui renaisa. Kaitor baike gana ke haina hai sengno tupai nai haikaba halok snamui renaisa sabo abongka Jisu Kristo. Hallelujah. Chini bagai bo ya phango kok ngai jo to eran klai be kya sal engdi tal engdi bo phangwa phangde ya brei engdi samung nungmung Jisu Kristo ni a kok ba sanam jok mane kai to ni kok mane Jisu Kristo bini bising tisi bebak sanam jak so o sangsar sengje man mani Jisu Kristo ni jari se abok haina hai o sangsar tongai no seng kai to bai chali thang mani haina hai kai to sengno o Jisu ni bising tino bini gana sengno sotoni na harpika. Hallelujah. Busi damanka. Sengsar sabni bising sanamjak seng nokha. John 1:1 ni 2:1, 2, 3, 4. Jisu Kristo jara tino bini bising tino sengsar sanamjaka. Tai o sengsar no bini bising seng manmani hanya hai o borok rok mane ya phangni sini je borok kok khna emani bai seng o sengsar ni authority no kamajaka kaitor bai salkha asike hak salangka kono lama lomo kare kaitor phaijani seng. Abahai jorao hai no hai
kaitor Jisu Khristo no sengsara rohor piuka te sengno hain hai bini phasingo sotonoi nahar piuka lama snami sengno himrei nahar piuka seng tabo kaitor ni nukhungni borok kaitor ni busa kaitor ni akaham kok borok ngi man piuka because of Jesus so aboni bai credit tanari ang borok kaham ni bagai kaitor na hamjago no Jisu kaham aboni bagai kaitor na hamjago Hallelujah neng borok kaham aboni bagai kaitor na hamjago Jisu kaham aboni bagai se kaitor na hamjago Hallelujah Jisu kathar aboni bagai neng kathar Jisu kaham aboni bagai neng kaham ang kaham so aboni je purpana neng gosina musung kaham ke sari Jisu Khristo te yang kaham se Jisu Khristo te yang kathar se Jisu Khristo te yang mazra krei se Jisu Khristo te yang kaitor nokuni borok se Jisu Khristo te ang langma bijamani mung suijak se Jisu Khristo te ani nokong ani permanent nok chukna hase Amen Hallelujah so Jisu Khristo no tui srengjak nai asiki gila gila elambago sing abono tui no pogyaoi homoni no muitu khlai sing srengthai Amen sing nogo John 4 ni tamnai 25 26 of sing nogo Jesus is Messiah ni sau pari sing lai layana John chapter 4 verse 25 to 26 John chapter 4 verse 25 to 26 tamsa the woman said ni sau ojaga a Samaritan woman by Jesus Christ ni je conversation ngi tongmal jarao I know the Messiah is coming the one who is called Christ when he comes he will explain everything to us ni sau that Jesus told her I am the Messiah so Messiah okay Jesus Christo mathangnai sa hamani just then his disciple came back ni sau they were shocked to find him asking to a woman but none of them had the nerve to ask what do you want with her or why are you talking to her okay omonor kaham ke buji mane Samaritan woman by Jesus is a conversation ang omon tini explain khaigla or samani Jesus Christ gosimani obno sam khongna thang bogosiga I am the Messiah ang na am thangnai sa Jesus Christ or gosimani bini pai thang Hallelujah praise the Lord tang himala nai di sing kaham ke saiman thai Jesus Christ no je chini bagi bebag abno nang srai sraing thai te clear ang thai kebo no mungsus kok sapai doubt tunai re phaiman bai doubt ongya jat pura 100% clear ang din nini mo thangnai sabate kebo ya Jesus Christ se sangsar sabni jari singman all world sabni bisini sanamjak Jesus Christ ni jari all world ni authority haka kaitor bisini halok sabni jarate kamajak sang borok muni subsaya kokkhana embagi sing kamajaka haina hai kamajak no haina tunui sabar phapiuka o Jesus Christ tunui ro phapiuka sing tabuk bahai ke kaitor ni besangka o Jesus Christ ni jari hage singno mo thangnai sa sabo o Jesus Christ no sabni jari sing mo thangjak mo sapakya Jesus Christ ni jari hage nang saiman sebi nang ang srai sraing thai he is our Messiah Jesus Christ ro sini mo thangnai sa Amen Hallelujah so oba hakina sing nogo Jesus is the judge ni sau 5 ni 22 tam sijak tong John 5:22 John 5 ni 22 Hallelujah John 5 ni 22 oma ka sijak tongo in addition the Father judges no one ni sau instead he has given the Son absolute authority to judge ni sau Hallelujah boss thumnani phan sabni ya phaw male o Jesus Christ ni ya phaw se gama joton kirijak lai na boss thumnani hne ken nang saiman di o boss mani o the judgment mani abo belai kheno unique na thangai tong tala duita part ke judge nai kaisa part ke believers rok ni bagai te kaisa nga ke bono poitu khlai rok ni bagai bufrong nai abo o 1000 years boz ahakaba 1000 bosor je raja saphaine bo sangsara phai Hallelujah aboni yagulo a judgment rokang nai fia bufa sakphang kebuni bosthumya kaitor kebono bosthumya so bo sajalani yago bosthumnani phan ya phare baikani sa Hallelujah joto bos judgment ab sabni ya phawo Jesus Christ ni ya phawsi gatabo a Jesus Christ tabni ni bisingo hungke
Hallelujah. A Jisu Khristo se nini bisungo hangkangke a judgment abo busuk zora tamna nini bagai favor na nadi chini judgment believer ni judgment ke boba hayang na male motok mana bagisi hake ba price mana bagisi. Hallelujah. Praise the Lord. So aboni bagani khatung khajang di sing just rap zaro khobjaknani te 7 bosor Jisu Khristo bai tongainani te a 1000 bosor fainani Jisu bai baksake kaplai ke te a je tamnai Jisu Khristo ne a judgment sido je probo asogana afru jengjotono chini a kaham. Hallelujah. Aje bini bagi je sing samung khlai mane o sangsaro abono tui je probo motok ya farana afru sing ya saknani bagi aboni bagi se khatung khajang di tomon nang bisas khaya believe khlaya Jisu Khristo no poito khlaya angka aboni abo a white throne judgment nang nai so aboni bagi sing tension nara nangya tamale chung oro tongai rok sing Jisu Khristo no bakhabai poito khlayo te bokok bai subrai nei sing gosio. Amen. Hallelujah. So Simon di orang phurungna thamon gata mo Jisu Khristo ni ya pause bebak authority judgment ni authority ro akoro. So aboni bag clear ang di a Jisu Khristo tabon ni nani bisingo tongo anke sing busuk zura safe sing busuk zura secure sing busuk zura hamsaja sing busuk zura hamari kana. Hallelujah. Praise the Lord. Khaklai norok belai keno hamari manai tongo te buji tongo nei. Hallelujah. Praise the Lord. Paling next sang nai le na sai me anaro disab dangi tong yang ani yang wa khorang rok pungi tong mani okre sang oba hakeno John 10:10 no sang nogo sabo sang no life ya fariman male abo tikke boya abo Jisu Khristo simisi setani naharmung soitani naharmung sangoro nogo John 10:10 no khoknani botharnani sokomolen thai even angomono te kemo bar explain like thangnai rogo naidi borok o soitan maitini khokjagi tongo bothar jagi tongo sokomor jagi tongo. Hallelujah. Bonukjak phaya phiaba samung khlai tongo o sangsaro nono baki khogoiman nini life ni halok ni kobang nini income nini kobang samung homongo baki nono khogoi nono baki bothariman nono baki sokomoriman abomang soitani naharmung hungke but Jisu Kristo ni naharmung hakeba purpose kaisa no chini thaniwo sungno mothangnani to give life ni saw. Hallelujah. Praise the Lord. So khasrang dite khatong thokdi Jisu Kristo sin langmo sokpai mani singno sokomona bagi buya botharna bagi buya sastirena bagiya tamni bagi chini life of pai chini langma sokpai male singno life renani bagi singno langma renani bagi si payu obosing clear ang thai. Amen. Hallelujah. Sadi ani langmale ani Jisu Kristo thane usuni sadi langma anora naisa bose molbrumni langma. Amen. Hallelujah. So fighting the next point sing thang layana tam sujak tong oba kena sing John 10 ni no 11 bo sing nogo bo oba ke goshimani tongo tam nei Jesus is the good shepherd ni saw. Hallelujah. Praise the Lord. Good shepherd ni saw mane mera merek nai sha kaham ni saw sing nogo mera merek nai sha kaham ni character bo bahai bo nangket tam nai dukhopan mannai Hyper bini mera rok no tamnai abu khlaya mungsasuk hamya engnani amahai lama khlai riya mera meragnai kaham sing debin ni thani bondogo. Hallelujah. Bo busuk bo make save khlai mera rok no masa mayum tam gegoma akorok ni yakni. Hallelujah. Angno mera meragnai kaham mera rok ni bagai thibu mano ni saw. Hallelujah. Meragnai kaham satamo bini meran bagi bom nangkat pun thai to meran no save khlayo ni saw ter thai Jisu Kristo ni bagai yes ani bagi le yes chini joto ni bagai thadu thai Jisu Kristo thai kya tangai sangna save khainyan bagai tomno bot thai yang kangke chini man thai tongmani akro saka chini se man thai tongmani thaimo but sangno ya phalia bo bai thang bini saka rujui naka tang bo belai mera kaham mera merangnai kaham bo mera merangnai kaham ni bagai no bini langmana borokha sabni bagai ni ani bagai sungno safe klanyan bagai sungno mothangna bagai sungno secure position tonani bagai aboni bagai no merekna sha kaham abo Jisu Kristo simisi sini life tini kengma boro government kaham naileo
tamnai nokong family kaham nai layo naikolai manai kaham sai nai tuk layo aike naikolai tuiduli manai nokong aba hik nai tuk layo beba kaham kok but simon ni above beba area ono sungno secure te kaham ke naikolai manai sabo male abo subrai Jisu Khristo se tuma chala tuma buri tuma nokong tuma beba kami tuma haste tuma haktor bebak area ono naikol sugui manai kaham ke sungno secure to safe naithok musang zakha toni manai abo sabo male abo Jisu Khristo simisi amen tangle bose mera maragnai kaham bo suk kaham ke maragnai teke fan kriyo sangsaro tang male botchini bagi sungno safe khanyane bagai asum sokni aroni sungno nori kaham position to fanyan bagai bo bai thang tamung kamale cross saka thikya tamle chini maragnai kaham sabo aboni bagai jungno bothari awoi bo bai thanga thimongno bini saka rojoina ka aboni bagai no Jisu Khristo engkha sini maragnai sha kaham amen hallelujah sang salbur no kaiton kok sarang tonglai tini Jisu Khristo no tui obosuke sarai sarai ke sang bujilai srangai mat tonglai mani khaklai norok bahino belai excited dongna hallelujah umon tebo nang kuthok ke buji manai just time spend khlai elambak pori thaniwo bible pori thaniwo obongkha love letter kaitoni obongkha sini manual book sini life ni hallelujah just spend khlai jeporpan jora man thaisana pun pori di tobu deeply buji di pori di hallelujah buji manya ga sandi kaitono help Holy Spirit help khlai nai miao sung nokha Ethiopian je aje rani ni je treasurer je pori tongmani bo Bible verse abno bujiangi tongma jora kaitor ni as sukna hani swari tam khlaika Philip no use khlaika ni saw folawai chen talangi bono agaza aje lamao Philip thangi phrangi kya tai bujiri kya so nang ang bahai no tamo just keep tamnai continuously nang just pori di read khlai di pori di kaitor ni kokno bujiri nai kaham ka Holy Spirit chi bo nono sarai sarai ke bujiri nai hallelujah praise the Lord so fighting ganke sang nai lene next so sang sarai sarai ke nogo Jisu sabo male 14 ni verse 6 so John 14 verse 6 so sang sarai sarai ke nogo Jesus is the way only way to God ni so kai toro phainani bagai kai toro thangnani bagai lama tungsano kaisano abti ke bi ab Jisu Khristo simisi hallelujah just sarai sarai sidi Simon suk sidi te kubun lama kre te kuno extra shortcut lama kre kaisano lama Jesus is the only way hallelujah Jesus simuno ateng sa lama kai toro thangnani kai toro phainani kai to nukuni borok engrani amen hallelujah sarai sarai engli lama tengsano kaisano sabo mala abo Jisu Khristo simisi kai to nukuni borok phainani kai toro phainani hallelujah Jisu bona hai hnei saka angno lama angno kubui angno langma ani bisingtei phayake khorok safano afaniaro phaimanya te busuk sarai sarai koknang hallelujah kemo borok sungsaro mi tamne mis tamni sanaya bono kok borok bai buji sugiangai andra gundraw himi tongo tamnai chosma kosom thobja khai salka hamano wati phaina nai huni tongnai rokhai kemo borok sala Jisu Khristo kaito thut hain nang nungya borok roba mukhrani si phaibla sungsa bagi salamja hain bini chatin salamja asada possible na asada kalaisa kok na bo sungsar khasijak buya sungsa jak buya dagar jak buya haipno ksai tongo so kaitor busuk jora wisdom ganang khana taw saimandi kono support chara prithibino ksari tono kono support chara salno ksari tono talno ksari tono hallelujah kono support chara athukri rok ksawi tongo so saimandi kaitoni phan bobo hai srai srai ni phang phang ke buji suksidi aratai kono confused ta tondi hallelujah praise the Lord so khasrang lite kha tong thokdi because akka ham kaitor amalik kaitoni busha hakaba nukuni borok sang angkha sabuni jare Jisu Khristo ni jare amen amen hallelujah so srai srai Jesus is the way Jisu simuno lama te kono shortcut lama kare
जेसेबो नों शर्टकाट नायतो दिताय शर्टकाट कायसा नो जिसु ख्रिस्ट सिमिनो amen hallelujah so nini langmani authority haikaba nini life no save khlaimane mothangi mannai tabuk khai kaisa jagano jisu christ simino amen so our jesus is the author of life ni so o langmani author haikaba tamnai malik sabo honmale te kebo yabu jisu christ se acts chapter 3 verse 15 sung sarai kinogo malik sabo chini life ni chini langmani norok khulugui nai di acts chapter 3 verse 15 norok sijak nugan tini 15 wo all life ni malik langmani malik jisu christ se nang jese kono shortcut nai tugui sakni sima bai au sengsara nang kesengei bagorom barsai tongoi di useless jefro jisu christ ni langma kore hinke but tomoni jisu christ bai nang kuplong ke your life is a meaningful belai kheno hamsa jak ni langma hallelujah praise the lord khasrang di te khatong thok di o langmani malik jisu christ no sengman kha ta boro chini bkha bisingo boss ta malik ngai tongo bkhaw malik ungjak jisu christ ba te mungsa sungsani virus hamya sitra te chini thani phai disturb khaiman phaiya because author o langmani malik chini bisingo tongmani bagi song miao srangka just nin bukhuk enough tabuk out thenge mang khornai hamya mungsa sung nangai tong nin life come in the name of jesus ma phaine because malik nin logi tong just a bukhuk by malik ni bumung no use khlai di hallelujah praise the lord thangnayo just chikon sa example lo manindar muito man tomung sini borom ganang cm chief minister mini sajla o lama tei tini thangai tong hongke curfew ungjak saimano apun special mungsasang nangmani bag bo thangai tongkang ke bo obahai police ni khomata krei bono tamnai kasui naraknani kaisa order na enough okay kaisa order na enough cm ni order same obahai o sengsaro ngai mano seng tongo o sengsaro sengsani ain kanon seng tongo haipana a ain kanon ni slai onek sakao seng tamnai phangana bahai ke ang narokno example one sing kaitani ambassador ni sajago ang thangnayo example khabo american embassy ta tong india o tonguna haipana a embassy bisingo india ni ain da soli naka american ni ain kaham ke saimandi study khainai di american ni ain se a embassy bisingo soliu aro india ni constitution ni kaisa ain phano soliya because ngai mano abo india bisingo haipana ain hinka american ni ain tomon khoroksa borok thiyo a bisingo hongke authority samni yago honmale abo america embassy ni yago america ni government ni yago india how tong phano same india ni embassy america o tongke bo a embassy bisingni joto phan samni thaniwo america ni thaniwo sorry india ni thaniwo india ni embassy tomon america o tongke aro america ni ain kanun choli same nung o sengsaro tongo haiparo nung ka chuknahani ambassador kaitoni ambassador so joto ain kanunin life o tabu a chuknahani ain se nin do solin nangnai chuknahani joto phan se nin bisingo nukjakna nangnai sengsani oro nung tongnai obono maggosinai taggosiri dhemania but nini joto authority power haka naikol mung tuidul mung bebak biang ni engna eng saknani sengna nangnai because seng o hani borok liya because jisu christ no sing receive klaiman by sing chukna hani borok ungka hallelujah praise the lord america ni borok oro tongoi embassy bisingo tongkangke bo ngai mano india o phaija haipano bobor ni borok america ni borok abon bagai bini embassy bisingo a jaga chikonsa bisingo pano sabni ain choli man america ni ain chu choliwo amen ang bujiri man kana haima tong no just example le bujiri manise hallelujah tekesen gangke ang belai kheno khatung khajangai tongo kaisa studio tomono setup ngi thaka high speed internet ba hingka temo sing sarai ke without any noise sing sarangai manlaya nai ma tong kaitan khong so kami bisingo baksu siri khognai tongo wak pungo top pungo so abo rong nang khonjo ta kai hordi just kaitani kok tam ong khori tong abo nang khanadi te concentrated di te buzidi amen hallelujah so sing tebu surang lainai ang tei lograng thanglak horobo session te gaisa nanai ang noitao taisa horong ka taisa clear ango taisa kebo kari thuman jora
so noita somoyo ang laibu paipinai norok tiar tongdi Jisu Khristo na titebu serang lainai tei sang kabang ma healing kabang ma miracle sini life sang receive klai lainai tangai because je jaga Jisu Khristo tongo kaitoni kok tongo ara automatic healing tei kabang ma miracle tei kabang ma breakthrough abo hai nukjago abo sokpayo abo extra gift sini permanent gift nge Jisu Khristo a permanent gift je pro tongo automatic je tei kumun nangmani a gift rogo sinlo edangi thangbai so sing horo prayer bo khailai tei kabang suri mung point tomuno tongo tamnai hamung tomung tong hamjaknai hakak musa hamiao klai tong ha kendra points rok rohordi abono sing tam khlainai Jisu Khristo mongbai surya do out so klai lainai get out so norok ni tom problem tong norok rohordi abono Jisu Khristo mongbai problem no kick out klai rohlain sing out get out nai hallelujah so nge asano sideng tini pari palke kaitona hambai lai thank you Lord ojorani bagai tabukni jorani bagai Lord nang osrapsa jorau nini kethang kok nang phurangka Jisu Christ na tunyang phurangka thank you Alpha thank you Lord Jesus thank you Holy Spirit nini asik Lord naikol mong tei phurang mo ba ke nang sana kothukke bujiri sugui phurang mani bagai ojora nini silo ojora nang phurangka lo hambai lo te awaken Lord sarik ni pandan nin thani ya faro arabo sing nono nango Holy Spirit phurangdi nangsa phurang nai kaham Alpha hambai nang asike hamjagai singno obahake jora kaham nang sunamui sona ya fariri tolmani bagai bebak nin thani ya far bukra Jisu ni kaplai mong maki amen haringke asanu siteng ojorao horop haitongo ang noita wa laibo so norok sokon tiar tongbaidi sing Jisu Kriston tui tesa kothok sereng lainai te sing follow sing bir lainai hallelujah